Ke mogwanto wa kagišo. That is why re itumetse thata. Mokgatlho wa baagi o o ipitsang Boloka Mahikeng kgotsa Save Mahikeng o simolotse ka metseletsele ya ditshupetso tsa go tlhagisa dingongorego tsa one mo pusong ya porofense ya Bokone Bophirima. Mokgatlho o ke wa baagi ba dikgaolotlhopho tse di welang mo tlase ga tsamaiso ya masepala wa selegae wa Mahikeng, go akaretsa le metse e go kaiwang e heta lekgolo go dikologa Mahikeng. Maloko a mokgatlho wa Boloka Mahikeng ga a ipona tsapa le seng a ne a ralala pula ya masarasarane a le pelongwe hela gore ngwana yo sa leleng o shwela tharing. Baagi ba go neng go bonala gore ba hupetswe thata ba ne ba ntsha se se mo dihubeng tsa bone ka maemo a ba tshelela mo gone pele ga ba tsena mo tseleng. Bana ba Mahikeng ha ba bereke bana ba tsene dikolo, bana ba dula hela mo gae, bana ba feletsa ba ja dithetefatsi. So re ikuela jaaka baagi ba Mahikeng gore re kgone go kry-a thuso go tswa go ba batona ka gore ba khanselara ba rona ha re ba roma ga ba tlise ditaelo or ha ba tlise molaetsa o ba o kry-ileng go tswa go ba batona. If municipality was doing a skills audit, ne ba tla bona gore bana ba Mahikeng le metse e mabapi, bana ba Bokone Bophirima ba rutegile go heta bana ba other provinces. Mara go hirwa batho ba tswang ko Limpopo, KwaZulu-Natal. Ba dirile se ka mokgwa wa go rulaganya mogwanto o neng o phophoma ka mowa wa lerato le kagiso go leba kwa dikantorong tsa kgotlatheo molao ya porofense. Le ha go ne go lebega ekete ke palo e neng e sa hete seatla e tsenetseng mogwanto o, hela dingongorego tsa bone di ne di atlenegisitswe ke petition e go begwang ha e ne saenilwe ke baagi ba heta dikete tse tharo. Sekgala sa loeto se ne se lehela ka tlase ga kilometara, mme bagwanti ba ne ba ntse ba tsweletse ka go nna ba opela dipina tse di neng di ba gopotsa dinako tsa kgaratlho ya maloba. Ya re hela ba sena go goroga yo e leng mokhuruthamaga wa tshireletsego ya baagi le dipalangwa mo porofenseng, mosimane gape morweng ka ponyo ya leitlho a re palakata go tla go nna tsebe le leitlho le gatonakgolo Kagiso Mokgosi yo ditshwarego di sa mo kgontshang go itlisa ka namana. A re utlwa boetapele ba lona morago ke tla le kgwa dikgaba mo boemong jwa tonakgolo. Ya re morago ga ditumediso mokhuruthamaga a tlhwaya tsebe sentle ha ne a buisetswa lekwalo la dingongorego tsa bone baagi ba. Save Mahikeng campaign, petition for improved service delivery to Mr. Kagiso Lazarus Mokgosi, Premier of the Northwest Province, Office of the Premier, Garona Building in Mabapi. The letter has been dated the 31st of January 2025 and it reads as follows. Service delivery is the most critical aspect of each and every government department and municipality to ensure effective governance. To the people of Mahikeng, this is something foreign. For too long, Mahikeng and its surrounding areas have been neglected. We, the residents of Mahikeng and surrounding areas, are concerned about the poor state of Mahikeng and service delivery thereof. Despite our several efforts since 2022 to engage with the municipality and last year's shutdown on the 17th of April, we continue to experience the following: alleged maladministration and mismanagement of finances in our municipalities, both Mahikeng local and Ngakamudiri Molema district municipalities, provincial and department budget finances returning to national treasury every year, poor state of service delivery and insufficient response of service delivery requests, poor infrastructure and drainage system and maintenance thereof, poor water supply services, poor health service facilities, alleged procurement corruption in various departments
of government and both municipalities, high unemployment rate, appointment of majority of people outside of the province, and nepotism, high crime rate and drug trafficking, neglection of SMMEs and informal business sectors, lack of IDP implementation, alleged corruption in the traditional council, government housing allocation to foreigners, lack of bylaws enforcement, auctioning of Buputatswana assets, lack of youth development and rehabilitation programs, high cost of primary education. We therefore urge the Premier to take immediate action to address these issues and work with the community to ensure overall quality of the lives of the residents. The demands are as follows: the development of implementation of a comprehensive waste management plan, ensure a consistent and reliable water supply, ensure that budgets are sufficiently utilized in each and every department and municipality, establish high, efficient, effective and responsive system for addressing service delivery issues, total quality management, free and fair quality education, proper implementation of Batupili principles, delivery of service without prejudice or favoritism of public servants. We therefore ask for intensive investigation of all provincial governments departments as well as Nakamudiri Mulema and Mahikeng local municipality. Employment of graduates 35 years and above. They have been forgotten by the nation. Employment of women in top management posts. 60% of women in HODs and directors posts. We undersigned the undersigned residents hereby urge the Premier and all relevant stakeholders to take immediate action to address and respond to our concerns and demands within 14 days of receiving the petition. Should there be any response, the community of Mahikeng and all surrounding areas will be having no option but to embark on a total shutdown again sooner than anticipated. Mo tsibogong ya gagwe morago ga go balelwa lekwalo la dingongorego mokhuduthamaga a sa kgale matheganong o simolotse ka go kaya ha ene a tlhatsutswe pelo ke matsetseleko le boikarabelo jo barulaganyi ba mogwanto o ba bontshitseng e leng go diragatsa ditshwanelo tsa bone tsa go ipelaetsa. Ba dira jalo ka thulaganyo ya semolao ntle le tshololo ya madi. Ke le leboge thata go tswa mo boteng jwa pelo ya ka ntlha gore le setse molao le melawana ya rona morago ya go ipeletsa le selo se le se dirang ga gona phoso epe mo selong se le se dirang go mo ditshwanelong tsa lona mo constitution ya rona e lwetsweng ke borraitshomogolo gore le tshwana ke gore le ipelaetse katlholo le sengwe se se le tshwenyang le raletse dipula go tla kwana go tla go netefatsa gore tse di le tshwenyang le ditisa ko boete le dipeleng ka ntlha gore go le gantsi re itamogela baagi ba rona ba fisa ditsela di-library le dikolo tse e leng gore ga se tsa rona baetapele ke tsa lona jaaka baagi di agelwa lona ga o fisa sekolo re boela ko morago ga o fisa tsela re boela ko morago yaanong ke lebogele gore le be le setse melao le melawana morago ke ka mokgwa o bona borre ba sepodisa ba le teng ga ba tla go sireletsa nna ba tle go sireletsa lona gore le sireletsege mo mogwantong wa lona bageng ya re ba santse ba mo amogetse ka diatla tse di bothito ebile ba mo adimile ditsebe tsa bone jaanong mokhuduthamaga teng hela hao a hetola lewa a rwala ditlhako tsa gatonakgolo mme tsa molekana. Yaanong tonakgolo o nthumile jalo ka gore ga se nna tonakgolo ke romilwe ke mo ditlhakong tsa ga tonakgolo Lazarus Mokgosi o nthumile jalo gore sello sa lona jaaka le kaile gore mo malatsing a le 14 o tla boela go lona a tla go le tlhalosetsa gore dire yang go a go pele dintlha tse le buileng ka tsone ga ke ganane gope ka tsone jaaka moetapele ke dumana le tsone ba gaetsong tse le buileng ka tsone tsa botlhoka tiro jwa bašwa ba rona ba leng gore ba rutegile ba tswa go dikolong ba leng gore ga ba bereke ke dumana thata le kgantse leng gore di bua le tsone ke ka mokgwa ke dialo ke rona le lona re tshwanela gore re tshwaragane jaaka puso go bona gore re rarabola ya dintlha tse leng gore le di tlisitse fo pele ga rona ke ka mokgwa ke kaile gore ke kgatlhilwe ke ka mokgwa le dirileng ka teng ba gaetse gore le se ka la boa la tsamala go fisa ditsela mo sepodisa sa rona se tshwanang gore se ko mo e leng gore gape anong le bosenyi le jone bo a ko godimo ka ntlha gore sepodisa se tla bo se le ko tseleng se ile go thiba batho ba thibang magodi bone ba tsenelela batho mo matlong ba tsenelela
basadi bagolo ba tsenelela bana ba ba betelela mo matlong jaanong ka mokgontseng jalo ka gore ke utlwele ka kgang ya crime le bua le ka yone e leng gore le nna ke ikarabela mo go one jaaka le itse gore ke ikarabela mo go tse di amanang le sepodisi le nna ke utlwile ke tla netefatsa gore ke tla nna fatshe le borre le bomme ba ke berekang le bone ba ba apereng diaparo tse di blue re nne fo fatshe re netefatsa gore re thusana yang gore re kgona go netefatsa gore ntlha ya bosenyi re isa yang ko tlase selo sa bobedi tonakgolong tsa tlhalosa mo le gore re le province gore re kgone go dira ditiro re tshwanela jalo ke go dira ka sekgwa se se bidiwa industrialization bagetso mo e leng gore tshwanela jalo ke gore re nne le mo e leng gore tla kgona go tlhola ditiro re le puso re tshwaragane le ba private jaanong re le utlwile tota a se nna tonakgolo tla tla go le araba ke le lebogele fela matsapa a la tsereng bagetso ga se le fela ebile ga le itshenyetse nako jaaka ba bantsi ba bua gore o a ba itshenyetsa nako ga gona selo seo bagetsong re puso e leng gore ntšhwa ke gone tsenang re neeleng tšhono re bone gore re dirang ke tla netefatsa le nna jaaka nno ke le gore ke romilwe gore re boela ko go lona gore ga re sa boele ko go lona go nna le dikhudego tse e leng gore di amana le nna jaaka ke le o ikarabela mo tshireletsegong ya baagi bagetso anong ke lebogile thata go tswa mo boteng ba pelo ya ka barolong nelwang ke pula re tla baakanya kgannye lalang ka ntho madi a tshologe ke a tlhaloganya go na le folo sa itumelang teng mme re puso e leng gore re boikobo ka malatsi otlhe re ikopa boitshwarelo mo re sa direng sentle teng ka ntlha gore ga re puso e magetla ka gore tlha gore ga ne re ipeile fa ne re ka nna magetla anong re beilwe ke lona ke ka mokgwere ga re sa dire sentle le tshwanela ke gore le re gwantele ka fa molaong le tla gore tlhalosetsa gore tse le di dirang ga se re di ratang ka ntlha gore re le tsentse fo re le tshepa re dumela gore le tla etelela pele ka kagiso le lerato le gore thusa gore matshelo a rona a le ke go tokafala jaaka go builwe mo freedom charter gore matshelo a lona a tshwanela ke go tokafala ke lebogile motsamaisa tiro ke leboge barolo baagi ba ne ba ntse ba reditse mokhuruthamaga ba ntse ba kolobeditswe ke pula hela ditsebe tsa bone tsone di ne di sa tsena metsi ba mo utlwile sentle go bontsha moya wa kagiso le puso ya porofense go ne ga diriwa se se neng se sa tlwaelesega gotlhelele mo historing ya megwanto ya mohuta o mo nageng e maphoia ke a sembolang gore re dira peace le puso ya rona mme jaaka ba tshepisitse ga go sa diragale jalo ga re itse re le community re tla tsaya stepe se feng sone ke kopa re tshwarelane ka matsogo then re bulele maphoia ya rona re bontshe peace so ke kopa gore re le baagi re utlwiwe re tseele tsie gore re kgone gore dilo tsa rona di nne siame Mafikeng e boele ko ne le Mafikeng mogwanto wa atlegile thata se se dirileng gore ke bone gore mogwanto wa atlegile ke go bona batho ba le 3648 ba saenile diphetishene and then le go bona batho ba le ka teng ka tota la petition nako engwe go a diphenle ka nela isa le 5 le ka nela isa o le 1 fela mare se mo go rona ke phenyo e tona thata ya atlegile kgang ya petition jaanong baagi ba tla nama ba sa letile ka tsholohelo ka gonne mokhuruthamaga morweng o ba sholoheditse gore dikeledi tsa bone ga di kitla di rothela hatshe ka lehela ba ipona ba phatlhalala hela jaaka ditaola ha di tshelwa mo godimo ga diphate ba ikela gae ntle le tiragalo epe ya matlhabisa ditlhong